Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged iti naga na Megan. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Uray anya pa'y tinaaramidan ti maysa nga ipatpateg tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo, no di tumulong metla kadakwada. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Megan, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tatang, nakaawag kayo mat. Kwa. Mangibaga ako iti kwarta ang balasang ko. Igatang ko iti abunaw. Mano ay ati kasapulan nyo, tatang. Uray 5,000 la kumano mabalain. Sige nga rod, tatang. Inton bigatin nga itod ko. Agyaman na agbalasang ko. Alang nga rod, maturog tayon. Kat masapa ak asumrak inton bigat. Kat kasano nga rod ti kwarta nga ibagbagak. Kasapulak nga minan inton bigat. Ti asawak ton ti baunak amang yag, tatang. Sige nga rod anak ko. Kat ulitag manin ti agyaman. Bye-bye! Sige, tatang. Bye! Roy, si kaman laangan ti mangipan iti kasapulan ni tatang akwarta. Igatang nakano iti abuno. Imawag ngamin idirabi mangibagbaga iti kwarta. Manuaya ba kahit tauray siya akong timang ted? 5,000 ka no? Ala, idagas ko ijay balay dahin ton madamdama. Agyaman naklakay. Maladawak kaminan iti trabaho. Agdardarasak. Naibagmat na nasabat ka. Adakadwak amangan ita. Napaanak nga rin nagbayad iti bills mi. Diyak na lagi. Due date mi gaya man ita. Nasaya at nga rod ata nasambot mo. Ay, hawan nga rin manang. Sapay na gado ti paggastusan ita. Naimbagada kayo kinimanong tawan pa'y anak yo. Anya naimbag. Kinapudno na kayat kumatan ti maadan iti anak. Ngam anya ngay nga rod kat awan pa'y mo. Aywan, kumusta gaya man ni tatang? Inawagan nak idirabi. Indagas ni Roy ti dawdawaten na akwarta. Igatang nakano iti abuno. Anya? Kat no nagdawat mat kanyak. Ngam ti asawak ti binaon ko anang ipan iti kwarta. Amangan mat no kurang, iso adim mawat manan. Siguro. Among bakat, nasabat ko ni tatang ujay ili. At dakakuyog na babae. Asino ang babae? Inyam amuna kanyak. Yen kano tinagan na. Kaayan ayat na kano. Anya? Itikas jay atawan ni tatang? Makiayan ayat pa'y laang? Ay, ubing day jay a babae. Kanada pa itsura na. Ay, una yun ni tatang. Saan mat kadi adakes? No mga alamat ni tatang iti kadwa na. Ubing pa'y mat iti 50 taon na. Saan nga talo kung day jay a babae? Jay kumamat babae nga seryoso. Aywan gayam, na istorya ni Lionel kanyak. Dimawat kanumot ni tatang kankwa na iti igatang na iti abuno. Ay, day ta itan tirigat na. Nukukwartaan laang day a babae. Bayam, kasauktuman ni tatang. Tatang, anya di ibagbaga ni Roy kanyak nga adda babae yo? Saan ko babae, anak ko? Tabalo akmetain. Kaayan ayat ko niyen. Unay kayo matan, tatang. Lakay kayon. Agbabae kayo pa'y lang. Kaayan ayat ko nga rod kunak. Saan ket babae? Kan sa anak pa'y alakay. 50 pa'y lang titawan ka. Iswa lumakayak pa'y laeng. Kat, ay ayaten na kayo mo laang dayjay akaayan ayat yo? Ay ket pirmi balasang ka. Ay ayatin nak unay niyen. Pagkunaan nyo? Kumpurminto pa iti pagsilsilusan na. Kat, day tati pangibasaran nyo nga ay ayaten na kayo?
Kat anya kumangay nga raod. Kayat ko amam mo, tatang. Kayat ko akasao ti babae yo. Ay katuan day talagayam. Bayam, taibagak, akayat mo akasarita. Ngem ulitak saan ko babae? Kaayan ayat kaw. Naimbagabigak mo, ading ko, kayat nakano ama-am mo. Siyak ni Megan, manang. Inauna nga anak ni tatang ko. Wan, amukon. Imbaga kanyak ni tatang mo. Balasang kakadipay? Balo? Sina? Wanoan niya? Nabakatan ako na balasang, gapo iti kinapilik idi. Anya ti kinayat mo kinitatang ko, manang? Saan ko matamay baga, no anya ti kinayat ko? Basta jak napupuutan, anat nagmatan tirik na kankwana. Amangan mat no kukwarta am laang ni tatang ko. Kano awan mat kukwarta na, saan aya? Siyak tu pa'y ti kaadwan nga aggastos, no kas di arumwar kami. Kas na ka di, manang. Kat anya ngay nga ti plano yo. Naragsakak matan iti kastoy akasasaad mi kanitatang yo. Ngam no kabailan na ka ikalaysa. Dinagsayaat kat kuman. Sige. Bayan nyo nga rod, takasaritak ni tatang. Oh, apay na kaumay ka manang. Anya ti bagam? Ni tatang, adda kaayan ayat na. Anya? Kaayan ayat kunam. Wen, kunak no kukwartaan laang di babae. Ngam saan samot? Pagkunam. Nakasaritak di babae. Kat kasla kayat na paikit di nga agkasardan. Nulakit di kayat ni tatang. Ket, umanugot ka, ngagkasarda. Pangalaan ngay ni tatang iti pangikasar na. Kasano ngay, no agila ko itilutin Ay sos, day talakit din ti pangilaklakwan na iti dagana. Kasaritam ni tatang Wan, kasaritak to. Jakmat makasao itay, taaddamot jay babae. Rumwar ka man ay. Mapan ko kasao ni tatang. Anya man ang tibagam. Kunak man o nagsarita kayaw. Sa bali ti pagsaritaan mi ita. Anya ngay nga raw. Damagak no kayat na nga ikasar day jay a babae. Ikasar? Pangalaan na nga itigastusan da. Day tangarod, amangan no inton madamdama aglako iti daga. Ala, inka nga rod kasarita ni tatang mo. Tapno ammom no anya ti plano na. Wanya, napanagnakamaw nga ayatin nak niyen. Anya ti plano yo, tatang. Ikasar yun niyen. Nagkuna. Lumakayak lang arudan, mangikasarak pailaeng. Kat no kayat niyen ngagkasar kayo. Uray kayat na, ano jak kayat? Kat anya ngay nga rod ti plano yo. Agkabalay kayo latan. Saan Adamot balay na. Adamot balay ko. No kayat na ti umay dito'y balay, ay kat umay. Ngam no agawid, di agawid. Ay unay kayong tatang. Sabay, madiaya. Ala, makaamu kayo manlaangan. Basta saan kayo nga aglako iti daga apang ikasaryo kankwana. Ay saan ko nga aramidan dayta? Ket, kumusta nga iti panagsarita yu ka ni tatang? Awan samot plano ni tatang amang ikasar iti dayjay ayen. Pagkunaam, Di nantupay kayat nga agkabalay na. Mabalin ka no amapan ijay balay na niyen. Ngam agawid mutla ka no ijay balay na. Ay? Ay kat, saan nga rod in love kan kuana ni tatang Day tamot ti mapaliiw ko kini tatang. Iso abi na ibay ako na. Makaamuda mo tan. Ay, nagadumot kan ti tao dito grocery. Jakla ko man nagtuloy. Awan mo't ngaminan amin ijay balay. Ano saklatan at makilinutlut. Honey, kayat buka di daytoy? Anya ngamin dayta, honey? Mayat dayto adre. Gatanga, ta iso inumam. For immune system daytoy. Honey, tinawag na. Kaya't naasawan. Duwa ti babae ni tatang. O sige,
Ikarga ko iti basket ka. Asit gakman kat ida. Takasaok ni tatang. Oo na. Tatang! Megan, ada ka gayam dito eh. Asino manan ti kadwayo? Manen, kunam balasang ko. Ay, ako anak. Nagsina kamin kiniin. Isu itan ti kaayan ayat ko. Isu ni Nancy. Honey, isu gayam ti inauna nga anak ko. Naimbag nga agsapam balasang ko. Ha? Ay, naimbagmat nga agsapayo, madam. Tita, kunam kanya kon, iha. Sige, tita. Sige nga, Rod. Taado pa'y tinaskan agatangak. Panawan kayong tatang. Umayak to ijay balayo inton rabi. Ay na, syakti may babain iti aramidan ni tatang. Apay manan ay haba kahit napulot manan ti ulom. Ay na bannog mula ang dayta nagpalengke. Ala, agi na nakakit din. Ay, sa anak nagpupudot. Aburido akin ni tatang. Apay manan ay Nakitak iti grocery. Sa bali manen ababa iti kadwana. Ay? Ay, bilibag mat ka ni tatang mo Playboy. Kasano, at da itsura na uray lumakayan. Ay na, saan anak katawa to'y ibagbagak, Roy? Ay, pasensya ka na bagat. Ay, di ka nga ron agungatan Pagkat katawaan ka laeng. Ay, ngam maipapan ka ni tatang mo, bye-bye amon. Ay, mas dawak mo't ngamin kadagaji babae. Panagkitak iti babae. Adda mabalin na iti biyag. Kat, anya nga iti problema dita. Mayat kidi tapno saan da kwartaan ni tatang mo. Saan nga taang maisarsarak laang ni tatang? Ay, no adda asawa jay babae. Ay, mabalin maisarsarak ni tatang mo Ay, una yan ni tatang. Mapanak manen ijay balayda, takasao. Tatang, anya ka di day tingar aramidan nyo? Bye-bye anak ka di anak ko. Ragragsakak lang matibagik. Anya ti kayat mau. Agkulkulong aklatan dito'y balay ko, ngagsansanuaw. Asino manen day jay tatang? Amangan no adda asawa na. Balo day jay. Ken isa o tinagparipirip. Ay na tatang, kitaan nyo at aramidan nyo. Amangan no inton madamdama. Day tanga aramid nyo ti pakaisagmakan nyo. Di nakpakadanaga, nanak ko. Amaok ti aramidag. Ni, manang yen, si kamat gayam. Anya ti maipaay ko. Mabalin ka di apastar ka nak, ading ko. Ay, sige manang, umunag ka. Ala, agtugaw ka manang. Agyaman nak. Ita, anya ti ibagam. Nakiwin naswasak ka ni tatang mo. Tanaamwak nga da sa bali at chicks na. Ngam itala ang anaamwak ang masikugak gayam. Sana si Mangpot ti binulan ko. Idi nagpa-check upak, masikugak mat gayam. Anya? Anya nga ruti kayat yung mapasamak ita manang. Nasken atakderan nak ni tatang mo. Pangaasim tatulungan nak. Kabsat mo dayto inawak. Ay, wala. Bayan nyo manang. Kasaritak ni tatang. Ibagak atakderan na kayo. At darumbang amaamuan nyo, tatang. Anya day ta anak ko. May papankin niyen. Abay, nagipulong ka. Isumat tinakiwin na swas kanyak. Wen atad da sa bali a babae yo. Isu kumamat kay tipilyag. Ngam dinakmat kayatain. Masapul atakderan nyo, tamasikog. Anya? Masikog? Imbaganakan ka? Wen, tatang. Imay nakisao ijay balay. Ay, katuan Itakder ko, tisikog na. Ay, sumardang kayo ngaminan ang agbababae. Kat ipamay sayon ni manang yen. Lakay kayo lang arudan. Di kayo pa'y lagtal na. Wenain, anak ko. Nakaumay ka manang. Ay na, adda na si kugan ni tatang. Anya?
Madanta iti kabusat. Kasta nga rod, umay ko ibagakan ka ti plano, tapno agtal na kuman ni tatang. Oh, anya day tamanang. Pagkasarunta ita. Ha? Uray mga ladalaang iti papel na. Ken agsagana tayo iti uray basit laeng. Ano santan a? Datan ti aggastos para kini tatang. Ay, naidumdumamat da ito ya. Anak ti mang pakasar iti amana. Ay, wan nga rod. Ang tapno agtalnan ni tatang iti kalukwan na. Naganakan ni Manang yen, kat naragsak kami amin. Kasla anak kon ti pangibilbilangak iti kabsat ko, gapu iti kinaawampay anak ko. Ket nagtal namot ni tatang ko. Tuy pagayam mo, Megan. Agyaman ak pagayam Megan iti daytoy apakasaritaam. Kasta tinasingpet nga anak. Urayan niya ti pagbasulan tinaganak da, at dadalat ta iti likudan tinaganak da, asidadaan at tumulong. Ala, sapela kumatag tultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Megan, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Payadi ka pa'y lagbalaw si ka Manuel. Manunti tawin mo. Ngam aging gaita. Awan pa'y nadamag kung ar-armam. Tatang, kasano ngamin ayat ti agaram? Ay salbag ka. Apay di mo amo ti agaram. Asino nga'y ti malaam? Sa anak mo takas ta iday. Isuro dakit din nga agaram. Idi pa'y lang akayat kong arman ni Lili. Hangam, jakmut amo no kasano nga'y bagak tiriknak. Ay katagpasyar ka iti balayda at ay bagam tiriknam. Ay, padasak man nga rod, tatang. Barang maiturad ko. Iturtured mo tapno makaasawa kan, lukaw. Sa dino ti papa na Manuel, nakasukat ka ba't? Mapanak ang pasyar ije balay dalili, nanang. Anya ngay ti aramidam ijay. Inak padasan ti agaram. Ha? Barang kayat nak ni Lili. Na, imbag man, tama panunot mo batlaangan ti agaram. Nabayag akorsunadak ni Lili, nanang. Mabutang aklaang.
Amangan no di nakayat. Ala, mapankakit din. Lalaingam ti agaram. Kayat ko nililay nga agbalin ang manugang. Malaksed ang adalos iti balay. Nalaing pa'y nga agpaado iti masitas. Nagpipintas, nagitay masitas iti arubayan da. Sige nga rod, nanang. Mapanak pa'y. Apaw! May tapor ma'am Manuel. Papanam ngay? Adda pa panak. Iso di ka manaktak. Sige, labsan ka pa'y. Ay, mabit lang. Ang mga pagsayatan ti papanam. Isurot nakmat ay, saan na mabalin? Tama panak agaram. Anya? Itaman pa'y nakalagip ka nga agaram, paray. Una, tani. Lumakayak mo tan. Sabagay. Alangarod. Dumagas kanto dito'y balay into nagawid ka. Aginumta. Nagpartiak iti pato. Ay, una. Dumagasak to inton madamdama. Naimbag nga aldaw mo, ading Lili. Kastamat kan ka manong Manuel. Apay nakaumay ka? Anya kwa manong. Ay, anya ngay nga tatibag akon. Ay, kaslamotan agsalapid ti dila kon. Ay, ading Lili. Imbaunak ni nanang ko. Taapay ka no, manong? Umapal sa kadagiti adu asabong iti paraangam. Mabalin ka no ti dumawat, ading. Ay, katuwan Umay ka nga rod. Mapanta iti arubayan. Sika ti agpili no anya ti kayat mo kadagiti masetas ko. Alaman nga rod, ading. Nay, apay kay dagita masitas nga awit mo, Manuel. Intan ni Lili, nanang. Para kano kada kayaw. Anya, sika ti agar-aram. Sika ti sinagutan na. Ay sos, nakababain. Nabayag mo't kit din akayat ko ti dumawat kadagiti masitas na. Mabainak. Isu apagyamanan niyo, tainik kanda kayo. Sige nanang, mapanak pa'y gayam iji balay Darnel. Anya manon ti aramidom ijay, aginom kayo manawd. Una nang, nagparti ka no iti pato. Saan ka manon gagbartag? Saan kanto manon na makatrabaho inton bigat? Una nang. Basom. Ano saan kan nga umay? Nagawidak pa'y ngamin. Tainyawid ko dagiti masitas nga intan ni Lili. Ha? Nililigayam ti armam? Huwan paray. Nabayagan nga gusto akan kwa na. Hangam, mabainak nga agaram kan kwa na. Ket, naibag mga roden ti Rignam? Saan pa'y nga rod? Agsalapid mo ti dilak. Diyak mo, no kasano nga irugik ti agaram. No kayat mo, tulungan ka. Yaram ka. Ay, sige man rod pare. Tulungan nakman. Umay kami manan agpasyar, ading Lili. Ne, dua kayo matan nga imay, manong. Una ding. Kaduak ni Arnel, taanda ka no ibagana. Apay asak na pare. Yaram nak nga rod. Ay, uwin gaya man niya, ading. Aday bagak. Mawawak ading. Mabalin ti makainom. Ay, mabit lang, manong. Mangalak iti danom iti kusina. Ay, siya kung ti mapan mangala. Agtugaw kalat taditan, taday baga ni Arnel. Sige nga rod, manong. Ada ni nanang iti kusina. Sige, tainak mangala. Nana Anita, mabalin ti makinom. Sige, Barok. Makaamukan ang mangala iti inumam dita. Tanay, madama ti panaglutok. Mabalin ti makis-istorya kada kayo, nana. Apay, di ka agsuble iti ayan ni Lili? Ay, amangan no makadisturbo akadakwada ka ni Arnel. Isu dituyak pa lang. Amangan no aday paramit yo. Tulungan kayo ngagluto. Adda dyan marunggay dita nga isagpaw ko dito'y lutlutwag. Si Kaman nga rin ti mangimure. Sige nana, tulungan kayo. Anya ngay pare, naibagamot lang. Uwin pare. Kat, anya ngay ti ko nana. Panunutin na kanupay pare. Panagkunam ka di, kayat nakmat. Uwan. Agyaman nak nga rod pare. Ay na,
Agyamanak no mayarmnak. Kumusta ngay anak kao? Kumusta ti panangaram mo kinililay? Nasaya at matatang. Ang mga nusong batan na kun iti mabiit. Imbag man ta na ibagam tirik nam kenkwana. Untatang, katagsagana kayo. Ta iti mabiit, mga sawa akon. Ay ket, jak nga ron ila kung ti talo ababoy tayo. Tay suntaw, ti maparte into nagkasar kayaw. Untatang, taapaman asong batan nak, ikasar ko na dagos. Ay kitagawaam nga ron ati mang pasungbat kinililay. Untatang, inton bigat, mapanak tumanan iji balayda. Pasensyakan pare Manuel ha. Saan ka makaduan ita? Tanda ngamin importante apapanak. Ay, kasano nga roden ti panagaram ko ngay paray. Si kanti mapan. Makaamu ka matan amang ituloy iti panagaram mo. Pasensya ka talaga. Saan ka na matulungan? Busy akon. Ado ti trabaho. Sige nga rod paray. Iturturad kun ti mapan asisyak. Apay Barog, nakaumay ka mait. Ada ibagam. Kaya't ko kumaakasarita ni Lili, nana. Kat nurimwar damot kan ni Arnel. Anya, sa dino tinapananda, nana. Sigurado kayo ani Arnel ti kadwana? Ay katwan mait. Agayan ayat da. Di natural nga agkadwada. Anya nga agayan ayat nga ibagbagayo, nana. Kat no siyak ti agar-aram kan ni Lili. Anya, kat no kinunan ni Lili asaan ka kanumot anagaram. Nimot kanu Arnel ti agar-aram kan kuana. Kuana na, tinulag ko ni Arnel nga yaram nak. Apay, adda ayamot kasta Barok. No talaga akursunadam ti babae, ay kat sika ati agaram. Saan na masapul ang mangibaon ka iti mangiyaram kan ka? Traidor mat gayam day jeng Arnel. Ay, da kayon to ti agtungtong Barok. Tawan amok iti day taatulagan niya. Sige nana, agyaman aklangan. Sige, mapanak pa eh. Dituyak nga aguray. Urayak ti isa sangpat dalili kan Arnel. Traidor mat gayam day jeng Arnel. Kunak no agpayso nga ayaram nak. Ngam, ay na, isumat gayam tinagaram. Ay, ti awanan ba ina? Ay, sinong batan gayaman ni Lili? Ay, makitak laang. Danuga kon. Saan mabalin ang maagaw na kanyak ni Lili? Naimbagta na uray kayo matlaan. Traidor ka, Arnel. Pasensyakan pare. Jak ammo ti agyaram. Iso asya kon tinangaram. Anya ti kayat asawon da ito eh. Siyak ti agayat kan ka ading Lili. Binaon ko lang ni Arnel ang mangyaram kanya ka. Agayatak mat ngamin kan ka, Lili. Iso nga inaram kan. Ayop ka? Aga-agaw ka? Ay! Di kagdano ka. Basol ko ayan itakrot ka nga agaram. Uston! Saan kayong agdinanog? Manong Manuel, napudno nga agayat ka kanyak. Rumbang ko maasik ka amis mo tinangibagay iti marikriknam. Saan arumbang anangibaon ka iti mangyaram kan ka? Pasensya ka, nading. Jak ngamin maiturod ti agaram kan ka idi. Tamaun una anak iti bayin. Awan nga rod ti sabali apabasulam no saan ati bagim. Saan mo apabasulan ni Arnel? Nakaumayak ading Lili. Tamang namnamaak. Nga dapay namnamakan ka. Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam, jak amo. Luapay jak maiturod ti agaram. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam nasungbata ko ni Arnel. Agayan ayat kamin. Amangan numabalin nga i-break mo ni Arnel. Siyak langan ti ayatam. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam iti panagkuykuyog mi ka ni Arnel. Nakitak ti kinasingpet na. Iso ti kayat ko apakiasawaan. No sika siguro ti mo na anagaram. Di mabalin na sika ti sinong batak. Ngam saan kamat ngamin anagaram. Nabartag ka manan anagawid. Kanayon mo tan akas na ti ar-arabidam.
Saan mo na matulungan ni tatang mo iti talon? Pasensya kayo, nanang. Pangiliw-liwag ko lang, iti sakit tinakam ko. Kaapay, anya ti pagsaksakit ang tinakam mo. Nilili, nanang. Nasted na kaon. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Di magbirok ka manon, iti sabali nga armam. Nilili tinabayag nga inayayat ko, nanang. Gaman yan. Inununandak matay. Kasta talaga, anak ko. Saan nga amin kat puro ragsak, at dalatapan na kapaay. Nala, inka mga naon, tamaturog kan. Anya nga'y tinapasama kiti panagaram mo, Manuel. Kunak man mo ko na madandani na kansong batan ni Lilay. Ang damag ko animat gayam Arnel ti kaayan-ayat na. Ti awanan ba in Arnel? Tinulag kong ayaram na kanilili. Isumad gayam tinagaram. Anya? Ay, awan mo, Manuel. Saan ka makaasawa no kastamlaeng? Saan itan, tatang? Ay, nasakit gayam ti maagawan. Iso nga inton makabiro kak manan iti babae ang makurso na daak. Talagang arma kon, tatang. Nay, nakasukat ka ba't, anak ko? Sa di naman ti papanam. Adamanan na sarakak ng arma, nanang, tatang. Napimpintas ngam ni Lili. Ay kitlalaingam di ka agbabain nga agaram. Tamang ano maagawan ka manayin. Kan saan ka na mangikuyog iti mangyaram gan ka? Si ka mismo ti agaram, anak ko. Tatang, nanang, talaga asya kung ti agaram. Api anak ka pa share ka, manong. Anya ti kasapulam? Ay na, nagpintasan. Kasla marunawak iti baen iti ikikita na kanyak. Apa yan, manong? Di ka mo tinagsa-o? Ada ka di ibagam? Ay, awan, ading. Awan. Ha? Kuda ni auntie, akayat na kano akasao. Kwa. Agsubli ak tumanan, ading. Pasensya ka na. Kalaat matan asim makit ti tiyan ko. Siga ading ko, mapanak pa. Kumusta ngay paraw? Nakaaram ka madlaang? Saan, tatang? Masursurun ako ni tibagik. Tapay, mate. Jak manan maibagat ti ayat ko kan ni Tulor. Hey, apay nga takas tuyak, tatang. Jak kayatan ti mga sawa. Nagrigat mo ti agaram. Oy, ti
tidadduman tupay dita lalaki kat agsusukot ti Armenda. Apay ngay sika, kat kunam amabain ka. Saan ka mo't analaad? Kastuyak siguro an naipas ngay tatang. Di uray aglaklakaya kun abaraw. Saan ako na mga asawa? Anya ngay ti kayat mo, sika ti Armenda. Jak nga ron maiturod ti agaram tatang. Agyaman nakpagay Manuel iti dayto apakasaritaam ket ti makunak narigat ti agbibiyag nga agmaymaysa. Isungawan dakes na no agarem ka. Saan ka asumuko? Tanya ti ammom. Amangan no makasarak kan tumutlaeng iti paraken ka. Tay kunada nga rudan. At dalat tanam nama